Tabung. Oh tabung. Tak sempurna elok lah dia. Masih tak pakai tu dah. Tuyung tabung. Asyik. Asyik. Cuak tengok main bos tu. Seketik saya je mundur. Mana mesti kau ya? Hehehe. Tidak. Paninantu bolikan sopak joku lambu ale lantai malam piok biludu lamari kaco dan tiga pintu ale lantai malam piok biludu lamari kaco dan tiga pintu oleh mak tangguang air dalam seminggu alah momonau undang kasodok uang di kampung gula jojoyong gulai paku undang kasodok uang di kampung gula jojoyong gulai kundur murah meriah aja nih saya. Lihat lewat mahal. Nang pokok balik 7 hari 7 malam. Liur. Jangan lupa di bok Metro 6. Kalau wedding organizer siapa? Asia Salon. Awak deuan bulan madu pagi kajopan Kok abi tiket kapal tobang Nayo aki pai kasubogang Usakan lama awak deuran bulan madu pagi kajopan Jawa bonau Kok abi tiket kapal tobang Nayo aki pai kasubogang Dan si anu kato urang ayah dan bagak godang kerengkang iyo bana sagalo gadai ala dipasang rakam yu joko pun pisan sagalo gadai ala dipasang dan pola agam yu joko pun pisan ya sudah satu Indonesia lambaikan tangannya studio apa? Sudah satu Indonesia iya kamu aja ada Indosiar, awak Indosiar. Mana suaranya Metro TV? Hei! Hei, contoh kau nampak kau nak pajero no? Contoh tujuh. Sakit punya kancok tak tahu. Kalau lah sore lah bagi kau je kau. Nak bagi. Bukan lah kacau toko, bukan suatu toko. Nantu walilah sobat joku lambu ale lantai lapiok biludu lamari kaco dan tiga pintu ale lantai lapiok biludu dan lamari kaco dan tiga pintu usakan lama awak ada uang bulan madu bayi kacopan Jawa bonau oh abi tiket kapal tobang marangka bayi kasuboyang usakan lama awak ada uang bulan madu bayi kacopan iyo lah mana
Kok abi tiket kapal terbang Nayo puso pai kakasikan Dan sita buah bakat uang badan kunci opori dan kodang sagalo ganai Allah dia pasang moga aga piu joko pun pisang Sagalo gadai ala dipasang Poga agak biu joko pun pisang Kau lihat